aka. Ovoz krasavchik Kechagi aytgan bo'yicha bu yoqdan tortib o'tadilar. Kecha ovoz aytdilar. Kecha videomizda tartib chiqarmadikmi? Shu yigit bilan söylashganimizda bir Qarabayir atimni berim degan. 5 bo'lsa 5, 7 bo'lsa 7, 10 bo'lsa 10, qancha ming dollarga sotilsa, o'shoning aqchasini Hamzaga deganda. Mana hozir keldi. Hamzaning otasi Ruslan. Maşallah. Allah berişi dağ zat, alışı dağ zat. Har bir suygan pendesine Allah özü tartın berет. Kuda kalsa артында şifası var. Ушунча 7 milyon kalk sen balana bardығы çen жүрөктөн ыйлап борозоңдо дуа кылат. İnşallah şu 2 milyon dollar siz Kuda kalsa putuna turup ketишке бир. Allah oya, Allah'dan kifaya. Adan Atakul aka bul atımın berişim sebebi en жақсы көрген атым. Maşallah. Kırgız жылқысы. Ondan Hadiyaga en жақсы берсем берейін aka. Özümün en жақсы көрген Kırgızstanda palvandарға şu тартып atқан нәрседен пайдаланып айтып қояйын. Манас Ниязовқа, Баяман Муралимұлы, Байкоға, Садыққа, ушу мен атымын атын чыгарып берген ушу палвандарға Аллах разы болсын. Иншалла ушул атты кайсы пулу бар адам алган болсо, фисабилла Алланын разылыгы үчүн алып туруп, ал атты Бишкекте 50 миң доллар кылышка мен берген эмесмин. Кыргыз жылкысы өзүндө турсун деп. Ошондуктан Geldi. Yoka жетелесинчи. Сразу. Ким ала турган болсо, Videonu öçürmey turgular sразу reklama kılağız uşul жерден. Ала turganlar bolsa, at alam degenler bolsa tuğanlar. Sразу. Uşul жерден uşul жерден alam degenler bolsa sразу satalım. Online görüp atkanlar bolsa telefon numarını жарыялайбыз да. Mına geldi. Maşallah көз тийбесин. Ушул Qarabayir. Avazdan en жақсы көргөн at экен. Канчасы? 6 asıy boldu. 6 asıy maşallah. Maşallah degile atqa көз тийбесин. Ушул atты туғандар мына. Avaz берип атат. Maşallah Allah razı. Atay жабуусу менен токуп сонун алып келди. Avaz каяктасың? Бул карасаң эле. Биз садака бергенде чөнтөгүбүздө пачкалап pul tursa, oşonun en mayda 20 somun ana tıyının izleyimiz ha. Avaz naburot bolup atar. Gördünüz mü? Atlarının içine en güçlüsünü alıp keliptir. Özü жақсы көргөнүн alıp keliptir. Mına çınığı adamdık sapan. Başka jigitler dağı avazdan ulgu alsın. Бар бол, Avaz. Seni mene sıyıktan alız maşallah. Nol attı, Kuda kalasa men sizge tapşıram. Anam bu satılsana men alıp ketip yok. Atın kimde? Ruslan. Ruslan alıp ketsin. Hot 100 dolara satsın. Hot 200 dolara satsın. Oldu men Allah'ın yolunda. Ya anı mınday kılma. Men attı alıp sen men aka men berdim boldu aka. Turale oldu hazır. Turale oldu hazır. Foto tura kıldınız. Verdi halas уже. Siz kalganın başlara menen siz kançaga satасыз. Buyagın может bir ulakçıga bir ulak apar çaptırıp dağı senasını östürüp satasыңарбы? Oyağın özü. Тура Kırgızstanda men деген ең чоң жыйындарда мисалы үчүн Карабайлар көбү жетелеп алып келет да Польшага. Бул өзү кирет, ошо Польшанын атын чыгарган ушул жапайы. Çapay. Maşallah. Ulakçılar öte жақсы tanıydı. Atты özün alып келдиң да. Atты özün alып келдиң. 50 000 dollarga Avaz aka özü bergen emес ушуну. Maşallah. Ошо ulakçılar atынан эле сразу tanıydı. Atты көргөндө эле tanıydı. Баштапкы баасын айтып кой. Жок, буну Баштапкы дейсиңби? Пулун айтып кой. 50 миң алба бербедим. Пулун айтып кой. 20 миң доллар коюп койлу. 20 миң доллар. Камы бар, а? Жок, өтөгө карап кетсин. Эми бака мындай орозоңунда камын сурабасын aka. Эркек адам берип туруп кайра атты деле ушу бала подарка кылып койсун да баймын деген адам. Машалла. Анан bir сөздөн пайдаланып кетейин. Мына Кара Судан Россия заправканын нефтин тазайына Семетей досума чыктым чалсам, досум ушундай болуптур десем, досум мен жүздөгөн адамга ыхсан кылып аттым эле. Майлы канча жерден берейин деди, өзүң көңүлүнөн чыгар десем, азыр Семетей келет 500 миң сом алып берет. Машалла. Аллах акбар. Семетей күтөбүз анда. Allah razı olsun. Razı olsun. Allah razı olsun. Sonu. Атты Атакулка, могу видеодон көрүп аткандарга бир жакшы кайрылуу кылып коюң, ат боюнча маалымат берип, кай жеринде турат. Азына видеону ким көрсө, улакча агалар, башкалар чыкчы. жөнөткүлө максималь ушу сатууга чыгыптыр депчи.
Aşağıya tur alalım takşıyız. Ha? Reklaman değilsin. Buna ya Tuğan'da görüp duraslar. Bunun bağısı, baştapkı bağısı 20 bin dolar. Ondan çok hareket etti. Avazının altın. Bunu yeme. Bundaycha aytganda kayrımdуулuk iretinde niyet kılыңыздар da. Satıp alasız, mazza kılıp minesiz, ulaka salasız, bирок акчасын Хамзаға бересиz. Niyeti şunda olsun. Ya kelingizler, ulakçılar, kökbörüçüler, sizlerdi kütөбүз, sayapkerler ayrıkça. Ушул атты эми таанып